Qua. Okay. Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. So today sizobona uKhuzani enze ey'bukwayo engasaphangi phambi kwabantu. Usukethu uyadlala-ke yena nkosi yami-ke, kodwa phela abantu abayibonanga kanjalo. Yena usukethu uyadlala ethi ulingisela le tribe le ini Hadzabe noma iHadzebe what leyo tribe leyo, kodwa le etrendayo nje o-TikTok le isuke idla inyama nje ngendlela nje engahlelekile. So ethi naye wenza leyo nto-ke but abantu abayibukanga kanjalo. Lapho naseceleni kwakhe akasahleki uLimit. Asihambe soyibuka-ke leyo video ongangidlela isikhathi sakho. Ngiyacela ukuthi uma usuyaqala ukufika lana ushiye usubscribe-ile ukuze ungaphuthelwa amavidiyo afana nalawo ashone khona-ke soyibuka. Okay, natakwe agakwa. Okay. Okay, natakwe agakwa. Okay. Bekuyiyona-ke ividiyo leyo etrendayo yakhe kuKhuzani edla ephanga inyama, but mina ngiyibona nje into eronge lapho. Abantu bayakuthanda nje ukukhuluma. And-ke ngiyacela ukuthi ubhale owakho umbono down below. Sivala lapho-ke ividiyo yanamhlanje siyibeka ungqi. Ngiyathemba ukuthi u-enjoyile ividiyo yanamhlanje. Uma uthi u-enjoyile ngiyacela ukuthi usmash lo like button, uphinde usathi usmash nalo subscribe button. And mina-ke I will see you in the next video. Bye.